Ka serbang lapasam ka wachong chunong hamu ka yaw da penbat ko wada cha le dusmon ihali ko hapo iya khmat ushania alamare u arda mirang rembai u franklin hadem u humayalang lapasam udanga wansuk sungo wa ujim hadem. Kini gibru ki wachong chunong kamu ka yaw hi ha ka ardari uni ubanai hai por kam wachi pausten istem do wan ki deilang wa kitir pen menso we dara ki le deilang wa kapu chilom ka waklam em number ka wa mantri da urishan mi suting we da khlok khandang ki ga hali ka serbang wada em ukba wada I wada jan hoi wa hadin katu kat ni tayaw. Kaserbang da onggo wa ini ile yong kini gibru da penduk nonggo ya ki kam gaman yung ki wada krek citom wo thung wo sumar ya uni ukba u em ha raslum we ya uni ukba da thung yo bam u wada du no na ini ile kini gibru ki wom md ye sngaw hadu wo le pensi yo kuba. Cu da onggo wa ini ile kini gibru da pen yo che ye bi yong ki na ki kam wa ki le gi we la da kam ki wa to I thau yong ki le mwan pentip ki hipor wathung wei bet yo kuba wei le bandale ki yeni menderjan to o a yo kuba nga kam katre wada chak ta nei ni kerpat o yaki bor wato upai wo sngaw bha ki wo bichar ye ini nei bha nga da do nong bha o iwom ye perkhat de nei bha nga to ubam o yo uni ukba ong ka serbang de pentip kele wa hipor wajia ini de perchang ko ya kalam wei wo khang yaki tang wada maham we de be ki ka we de tabakti ki le yaka dewa kelam le yaki kentin klem akor iwa man perca ye man ko kam ka kenthai ini ile yong ki da pen kthang ye men sin yonga ne bha da pen si ki us im kho la kam wa kini ki bru mbam de ki do kho mbam ki do mu wonut ki le hadu kat de ni do ong ka serbang da pen tip ko le wa da dep ko AFIR perca ye kini ki bru haraliang police station.